Mal bazar deydi. Kaysı mal bazar sokuluk dostlar. Assalamualaikum tuğmanlar. Bugün sokuluktabız mı? Hafta gününe işşembi. Tak, lo muzoğlar aldınızlar bak ha. Kaç oldu bunlar? Kaçlar? 92. Üçöğü 92. Urgaç erkekler? Urgaç. Üçöğü ten urgaç eken dostlar buna. 92 bin oldu üçöğü. Dostlar bugün 14 Mart 2026 yıl. Çiğobulusu Sokuluk rayonu Sokuluk'tayız. Like'lı basınızlar. Like'lı basıp alıp körüngüzler dostlar. Assalamualaikum. Değerim jası. Mına kez. Bazarın sırtında ele bazar. Bolot. Kançaga bulçon koy? 70. Tuyun dep kaldı. Tuyun dep kaldı. 70 bin. Yaxşı koçkordan kaçkan. Koçkor uyda turat. Koçkor uyda turat deydi. Kança tiş? 60 oldu. 6 tiş. Mına koz vere turan vaqı. 70 bin son. A komu koylar kança aka? 25 bin dedi. Üçöğü biri orada eken de, bu bırak çoğun eken. Torpak kozlar men durat, kozlar kança? O işte. Bir start var ya, bir start var. Ha? Bir start var değil. Ya sizin lisson start bayan. Ta muzoçu? 65. Muzo 65. Bazardın sırtı bazar olup kettir var yok. Bazarın şeyine kirgizbeyet abi. Kirbeyet abi bunlar. Bu kozlar kança mı ki? 15. 15. Erkek urgaçı? Bir erkek, üç urgaç. Biri erkek, üçü urgaç. 15 milyon. Ha sizde çi var ki? 17 milyon. Erkekler? Urgaçları 17 milyon. Brand svettegiler. Boz. Kök koçkor kança? Sal koğun. No, ökönü 40'tan 80 sürü atam. 40 milyon 80 milyon. Şu atam. Kurban aytqa soyla turan koçkorlar eken. Bazardın sırtı, bazardın çekirebiz azır. Kança o kişine koçkor? 15 bin Araşan. Araşan? Kança min? 15 bin. 15 bin. Araşan. Enesi çok mu? Ailesi. Lilyası var. Linyası vardı. Erkek urgaç? Erkek. Koçkor. Araşan linyası var deydi. 15 bin son. Bazarın içine girebiz bazar. Bazarın içine girebiz. Evet, eçkini süreç. Ne kırmayın zaten. Kançagan eçki? 35. Kança sütü var mı? Bunun sütü. Bir öyle seninki. Bir öyle seninki. Ya bunun kança bağısı? 35. Burada 35, burada 35. Bu bulak var. Sağına bunlara? Sağında etme. 35 bin lira. Bazar şeye giremez. Çak. Çak buna bazarın içi dostlar görmüzler. Koy bazar ekan. Koy bazar. Birinchi chiqarishda qo'ylar tartib ko'rgazam. Qancha ekan o qo'y? 16 bin. Kurtkasını çeşit salsın, üşü kalıp duruyor. Bunu koy kança? 18. Koçkor emas mı? Koy ya. Koy. Sizde hiç var ya? 18 kilo. Burada 18. Dostlar nomerlerini sırap ketemiz hazır. Sizler videonun altına like de basınızlar. Kança kan ece? Samasın. Kozlar kançalar? O kişiye süreliler 10'dan 12'den bunlar 8'den. Oğlar 8'den. 12 10'dan deydi mi? Onlar 10'dan. Bazarda boyuş jetim kozlar deyiz de ne deyiz? Bunlar çocuğun var mı? Sütkö negizi toyuş gerek var. Toy bolsa çoğmayı koydu. Açık aytayın. Ya bulardın nomerini kaldırmayızlar. Suraganlar koyulsun. Menen suraytты. Aytыңыз номер. Ece nomerini aytıp koyasız mı? Nomerinizi aytıp koyasız. Олардың номерін сұрап жатты. Айтыңыз. 0700 77 01 27. Бұлар urgaçlar бар арасында. Urgaçын таңдап алса сата бересіз. Мына сатам дейді достар, чала бересіздер. Urgaçларын. Бұл қозыл қой ғой екен. Же башқа ғой? Қозыл қой. Қанша бұл? 35. Қозысымен да? 35. Бұл қозы қанша екен? 16 жеп. 16. Erkek urgaçı. Kayaktan alıp geldiniz? Karvaltan.
Karabaltanıkı deydi. Jayıl rayonu muna. Jayıl rayonu, Karabalta. Kumar. Yaxşı. Kumarıktan geliptir. O çorba koylar kança kene? 25 mi? Muna. Arıra koylardı alıp durup bayağı taşlayın dese tak. Bu duval bölüm türü bu yerden. Azar özgört turgan. Ortalığa duval koyuluptur. Muna ke bazarın içi kire özem. Munda olgan koylar. O koy kança eken var? Ekin tartып kaç? 24 so'm bozulgan. Kana koz? 24 bin. Ak koygo deyim bu lan. Meranos deyimli? Smешный da. Smer. Tunuk ömez ha? Yo'q, tunug emas. Tunuk ömez deyit buna ke. 24 bin. Yo'q. O'zim o'shadan qo'yaman. Qayaktan alıp geldiniz? Savqos Frunze. Savxoz Frunze. Sokuluk Kanizavod. rayonu. Kanizavod. Объездной деп koy. Ha. Жақсы. Қанша екен бұл қозылар? Екі қозы 15 мың. Екеуі 15 мың. Ашы bu дағы мұндай ya. Мұндай дағы бар mı жоқ mu? Бар енді, дағы бар. Sizde. Hazır ekön 15 dediniz, ben video tartıp ettim. Uşun numarini alıp vermeysin be deyip de. Az bunu sizin numarınızı alırsam bu video kirgiçe satılıp ketedi da bu. Ana. Дағы бар ма işte? Ha, maşinada olsan da numarını aytыңыз anda. Çalsın eller. 074 704 67 67 21 21 34. 34. Kança baş var bunday? Videoda болып қалады. Video дағы болады екен достар, чала бересіздер. Мына. Ал қозы қойлар қанша? Егіз бе? О қойдың қозысы 73 baş ошондо. 55. Ошондо 3 baş. 55 дейт мына. Көрдүңүздөр мü? О қозылар кимдики? Сиздики mi? 16 миңден дейт. Кочкорлар же ургач Koçkorlar ha? Bu dışı koçkorlar. Bu dişi koçkor çempiyondur buna. 16 milyon. Ay eskiler kimdi eski? 25'ten attım. 25 milyon litresi. Bir balanı teker. Al o koçkorlar. Size karayın. 30. Erkek urgaçlar? Erkekler. Negizi buların urgaç satılmayı mı? Urgaçlar çok. Urgaç izlegenler çok. Bazarda. Bak, narıza kotak. Ulan bismillah. Buna soyuş koyuk. Assalamu alaikum. Kurban aytqa qarata bu bazını aytımız elder görsün. Bekerden жоғары. Buna ke. Bekerden жоғары koyulur buna. En arzanı kança, en kımbatı kança? 15 mindən 25 geçiyor. 15 mindən 25 min geçeyim. Sizde kruglasutka bolsa gerek. Aytır, çalıversin. Numarı da aytınız. 54 15 25 80. 504 15 25 80. Dostlar çalasızlar mı? Erkek urgaçı bıçma arabaş eken. O kozlar kimdiki? Sizdiki? O kozlar kim? Kança ayka bular? 45 35. Qaysı 45? Bul mu? 45 35. Arka 35. Bular ököten urgaçlar da. İki tiş, o kozu. 45 35. Ha bularça? 25'ten bular. 25 mindən deyit dostlar buna. Tak, eçkilerge geldik, eçki. Assalamu alaikum. Qanaysın? Ulaqtar qancha mı ulaqtar? Kichkinekey. 7'den 15 geçeyim var. Tak, 15 lik o toqolдар bu ana. O, yüz o. Ana. O çoңдор qancha kilogramчык болады? Средний yani. Bilmeyim, bu точно средний. Tartып көрелек. 18'den жоғары дейсіз. 18'den жоғары deyit dostlar. Buna. Sonda olgan eçkiler dostlar. Tak, bu qo'chqorni ko'rgazaylik, qo'chqorni. Bu qo'chqor qancha ekan şef? 300 ming so'm. Buna. Tishi qanday? 2 tiş. 2 tish. Parametrlar. 26. Boyu 90 plus. Liniya qaysi bunun? Blondin. Liniya blondin deydi. Bazı qancha dediniz? 250 ming so'm. Tak, bazar berdi, berlek bor. 120 ming. Qanchaga to'xtaydi magazinskiy bor? Boluşu 150. Numarını aytasızmı? Ha. 0706 02 02 09 02. Dostlar çalasızlar. Sodağınız yaşına. Buna ke bulacak. Bazar toltura.
Buna ökөң tartıp koydu. Ben şu aldım dedi. Al koygancha ekan? 20 bin deydi. Soyuşqa. Soyuşqa qo'ylar. Assalomu alaykum. Şefler. Yaxshisizlarmi? Voy aka, qozlu qo'ylarmi qanday bular? Assalomu alaykum. Bari qozlumu je jo'g'ida bor. Yok, bu yerda 2 tish, 4 tish qo'z bor. Al shunday. Qanchadan bahasi? Qozlarniki. Bu yerda 28 mingdan qo'z bor. Qozlar 28. 2 tishda 1000 dotos. İki tişler $1000'dan. Buna 4 tish 1200 dollar dotos. 4200 dolar. Liniyası da var ekan. Buna Yaxshi. endi 65 dotos. Buna. Onda olgan qo'ylar dostlar. Svet qimmat bularning negisi. Uloq svet degan. Ular nomer qoldirasizmi? Aytыңыз. 507 507 788 788 171. 171. Mana. Dostlar çalasızlar. Mal bazarda gördünüzler. Qo'y bazarda. To'ltira qo'y. Tig'iladi. Основной azı çarva qo'ylar, qozulu qo'ylar ekan. Bazarda soyushqa ko'p. Qarashanlar chaqa o'tay ekan. Qarashanlar tartpapsiz deb meni urishib yurmasinlar. Bu yoqqa o'tib bo'lmaydi. O simpatичный qo'y qancha ekan? 65. 65 tishicha. 2 tish. Mana. Tuy elakda bo'ldi, tuy. Bo'zmi? Bo'z. 65 mi? Bu qo'chqormi? Qo'chqor. Qancha? 35. 35 liniyachi. Linya voy ekan, linya. Широкий ley. O'ylanib turayapti ekan, широкий ekan. Naves. Mana ke bu yoqda qo'ylar pachka. Mana. Ha, bu qo'ylar kimniki bu aka? O'g'limiz. Sizlarga emasmi? 55. 55 million kurukka. Ha, bularchi? Bular arganda. Mo'l, qo'zisi bilanmi? 120 ming euro. 120 ming deydi. Afgan bugun. Mana, yo, bu yoqda mana qo'ylar bor bu. Qarashaning qulog'i yo'lda qolib ketadi. Bu ne ele? Kaylav. Qancha ekan bular? 150 ming. 150 ming bu. Qo'y bu. Ama ular qozlar bilan shunday qanday? 3 başı 150 ming. 50 mingdan bo'lib qoladi shu. Bunday hisoblaganda. Mana. Ha, qo'y qancha tish? Qo'y 4 tish deydi dostlar, mana. Kayla. Ha, echki qancha echki? Eski 20. Echki 20 ming. O, Afgan ekan. Bu kayla. Narxlar arashana. Ha. Echki de var ekan 3 paroda degan. Gördingizlarmi? Ya bular nomerini qoldirasizmi? Onlayn satmaysizmi? Живой satam deydi. Kechirasizlar. Mana so'radim men. Nomerni bermedi. Sodangiz bersin. Sak. Buna aka qo'shib. Assalomu alaykum. Qanday shef? Yaxshisizmi? Tak, bu Qo'chqordan familiya ati jonini so'rayinchi. Qaysi liniyasi? Bu yandan balası 80 linya. Liniya 80, uyan. Bu yan degan bala, Qo'chqorning balası. Bu Bu yan. Ha, bu yan. Mana bu yan degan Qo'chqor bolasi deydi. Mana tishi qanday ekan tishi? 6 tish. 6 tish. Parametrichi. Metr 20. Quloq 20, bo'yi 1.2 m. Bu yan. Bu bayası var mı yok mu? Çip. Çip basilelek. Tak, bahası qancha? 160 ming so'm. O svet garbanos ko'rdingizlar. Kasyaka qo'shqon o'xshaysiz. Birdemeler qil. Buna aka. Bozor qancha berdi bu? 120 berdi. Bergan jo'qsiz. 120 berdi deydi, bermedim. Bu dağım dengiz var siz hozir. Nomerini aytыңыз mı? 706 706 001 001 585. 585 dostlar, mana çalasızlar. O qo'zi qancha ekan qo'zi? Qo'zi $1000. A bu cho'ng qo'ylarchi? 150 dan. Tishlari qanday? 6 tish qo'ylar. Bo'z o'xshaydi. 150 mingdan deydi dostlar. Kemi var?
Kemi болады екен. Свет мощный екен. Қайсы линия оплат бар? Блондин. Қозылар. Қайсы мынау, қайсы мынау? Базар аламы? Қаншадан бұлар? А? Бұл граф, бұл блондин. Бағасы қаншадан? 3,5 мың доллардан? 3,5 мың доллардан дейді достар. Көрдіңіздер ме? Ушундай бағалар. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз бәке? Денсаулығыңыз жақсы? Бұл сізге қарай? Сбор ұқсайды, а? Же бір қорау? 3 қорау. 3 қорау. Қанша баш азыр бұл жерде? 8 баш бар ұрғашылар. Қозылар. Қозылар. Бұларда бая жоқ та еще. Чип. Қозылар чип жоқ дейді. Бағасы қаншадан қаншаға шейін? 1000-ден 3,5-ға шейін. 1000-дегі қайсы? О, көпірка 1000-дегі. А 3,5-дегі қайсы? Бұл олар ба? Бұл 3,5 дейді достар. Мұна. Барды құлақтары 20 оқшайды. 20 пилустар. Көрдіңіздер бі? Моңда болған қозылар. Арашан қозы іздегендер достар. Чаласыздар, номерді айтыңыз. Онлайн сатасыз бі? 0700 400 170. Достар, мына чала өресіздер. Онда болған. Так, бұл арашандар. Бұны сөйе керек. Ассалаумағалейкум. Алаш жақсыз ба? Так, ұрғашылары бар. Бар ұрғашы етіне. Құлақты қараңыздар. Қайрылып тұрады. Оның құлағы молдайынан қайрылып тұрады ба? Құлақтар мощный. Так, бұлар линиясы қайсы? Линия 80. 80 қарағым. Бары қоз оқшайды. Бағасы қанша? 90 мың. 90 мыңден. Ол попугайды қараңыздар. Көрінмеді, горбанас. 90 мың сомдан. 150 давали отдельно. А? 150 отдельно давали за нее. Қайсы моғыл? Попугайда. Бермедіңіз ба? Отдельно версия. Только күрік сатылады екен. Қанша башыңыз? 10 баш. Только күрік сатам деп 150-ге бермек тұр. Майка, көрдіңіздер ме? Жақсы, номерді айтамыз ба? 0554 554 75 75 95 95 86. 86. Второй номер еще 0555 Аха. 31 Ага. 61 63. Достар çalasыздар ма? Так, о, қой қанша екен бұл? 300. Красавица. 300 мың сом. Оң қараңыздар. Тап-таза екен. Полный жайы екен, а? Оң құлағын әлі 45 керек елі. Чөтке болады. Бұл чиі барып жоқ па? Чип-чип. Бұл биркада. Чип жоқ дейді. Қанша түш? 6 түш. Боз емес. Ошоны билбейм дейт точносын достар. Базар қанша берді бағасы раду? 200 берді. 200 берді дейт достар. Қаншаға бересіз мұны? Окончательно магазинский бағасы. 250-ден жоғары болса берем дейт достар. Номерді айтамыз ба? Айтырмыз. 0507 08 айтыр. 99 30 08 99 30 достар çalasыздар ма? Так, бұл қошқорлар. Ой, красавчик қошқор, а? Ваванышын невресі екен. Қайсыны? Ваванышын невресі. Ваваныштың невресі. Онда болған қошқор да бұл. Қозы қошқар. Қозы қошқор достар. Құйрықты қараңыздар. Так, қанша айлық бұл? Қанша айлық? Где-то 9 ай 10 айлық. 9-10 айлық қозы. Так, бағасы қанша? Басы 70 тұрады. 70 мың сом. Ваваныштың баласы. Ол Ваваныштың баласы. Ол невресі. Ушының баласы ушының. Мына атасы ушындай екен.
Bunun bağısı kança? Ya. Bunun bağısı. Onu 110 soratam. Ol 110 ming so'm. Yaxshi. Nomerni aytayım bular. 0700 0700 777 777 327. 327. Isır çalasızlar. Tak. Wow. Matkalar mı, kozlar mı kan bunlar? İki tuş kozu bunusçu. Bunusu qanday? Bilbeyim deydi. Abulca. İyileri, çoğu kendi Eyler joğa geldi. Tak. Bir yoqqa ketdik. Qo'chqorlarning jini olsa oltir. Yağım neler var ekan bu yoqda. Hayt. Tak, cho'ng qo'chqorlardi bu. Qancha bu? Qanchadan? Ekovi jeti, biri 7000 dollardan. Bunaki. Tak, 5 jetin прямой balası. qaysi berki? Ekovi tengmi? O'zbekistonga ketdi. Brendton balası. Berki Brent'in balasının arka 5 jetin. 5. O'sha 5 jet o'sha oldu. Brent. Abi ekovi teng. Ben bilmeyim de o şu an taktap sırayın ben körotkan elder daha bilmeyim. Tak 7000 dollardan. Dişleri qanday? 4 Ekovi teng 4 diş. Arka 6 diş. Berki 4 diş eken dostlar bunlar. Hazır. Birinci sıra olayıq da. Tak bunların parametri qanday? Parametri. 21,5 boy 95. Boy 95, kulak 21,5. Tak, buna kuyruklar. Gördünüzler mi? Noğun kuyruklar. Bazar kança verdi bu? Sıradı mı? 6'dan sırada. 6'dan sıradı. Vermediniz de. Magazinski bağısı kança olur? Silöşöz ha? Жақсы. Номерді айтыңыз анда. 0703 703 86 86 54 54 33. 33. Мынаке Гарбанос қараңыздар. Попугай. Brentton прямой balası. Brent'in primoy balasını izlegендер çalasыздар мынаке. Atası 500 mingге сатылыпты. А қозлар кімдікі? 500 миң долларға кеткен. Atası o. Опа. 500 миң долларға кетті. Көргөзсүң башын. O kozlar sizdeki var ya. Kançadan bunlar? 400'den 500'den 400 dolar. 400 binden. Ha 4000 dolardan. Kaysısı 4000 dolar? 3 ötenler bir. Bir bağ. Bunlar erkekler de. Aa, Üç öten erkek. Kaysı linya bunlar? Melbourne'un balları, Starik'teki Melbourne, Starik'tin balları değil. Kaç aylık koçkorlar hem? 4-5 aylık koçkorlar. Kuşunday bağlar dostlar. Gördünüzler mi? Like'ı bassanızlar. O fikirleri komentarda yazınızlar.